WF KUMUYI and chain. Somebody praise the Lord. Look at you. If you are there, your voice there, heart there, your mind there, and you are there totally, entirely, and completely, the Lord bless you. The Lord turn your life around. We thank you today. You bring us to this day. I pray, Lord, that your word will find a free course in every life. I will bless every life, and the rain, the showers of blessing from heaven will come upon everyone without exception, here and there, alpha location and online, everywhere, in Jesus' name. Thank you because we know you have answered. In Jesus' name, we pray. Your voice today. Amen. God bless you. You can see now we're coming to Isaiah chapter 42. And I'm reading to you from verse 5. Isaiah chapter 42, reading from verse 5. Thus says the Lord God, He that created the heavens and stretched them out. He that spread forth the earth, and He which cometh, that which cometh out of the earth, He says, He giveth bread, and unto His people upon Him, and the Spirit to them that walk therein. Look at verse 6. In verse 6 it says, the Lord hath called in righteousness, alonu eye me kpɔta wo eye me tsɔ wo nubabla na dukɔ la kple kekeli ele nu ƒom Kristo fofo la eno nu ƒom na yeƒe tenuvi ɖeka le dziƒo le eyi ma me edza doe ɖo ɖa anyigba dzi eye eno gbɔgblɔm bena ne ye doe ɖo ɖa anyigba dzia yele tsɔe sɔ le wɔ nubabla na dukɔwo kpakple kekeli na anyigba dzi dukɔwo katã kekeli na anyigba dzi dukɔwo katã na amegbetɔ katã le anyigba dzi kekeli na eƒe nuwɔwɔ katã kekeli na ame yiwo katã ava kekeli ma me eye tsɔ ye dzi egblẽ kpukpui adrelia me ne ma ʋu nuku na nuku agbãtɔwo ema le nye tɔwo egbe eye ma ɖe ame siwo wode gae la tso game kple ame siwo bɔbɔ nɔ vivitsi me la tso gaxɔme. Eye le kpukpui enyilia me egblɔ bena egblɔ le kpukpui enyilia me nye nye Yehowa ŋkɔ nye matsɔ nye bubu na ame tutɔ kple nye kafukafu na legbawo o. Eye le kpukpui asiekelia me kpukpui asiekelia gblɔ bena kpɔɖa gbaɖegbenyawo va me magblɔ yeyewo eye mana miase egbea nu yeyewo ava me na mi eye kwasi ɖe amea enu yeyewo ava eye ƒe ya ƒe ŋkeke yiwo kpɔtɔ kaka va na agbewo ƒe nuwu ŋkeke yi ɖe ŋkeke dzi gaƒoƒo yi ɖe gaƒoƒo dzia Mawu nu siwo katã toa le dziƒo ele do nugbe eye wole gblɔ bena nu yeyewo na wo luʋɔ nu yeyewo na wo gbɔgbɔ nu yeyewo na wo ŋutilã nu yeyewo na wo ƒome nu yeyewo na wo subɔsubɔdɔ nu yeyewo na wo dɔ yi ke ne wɔna nu yeyewo na agbewo ƒe go ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me dziƒo gblɔe bena ɖi Mawu ye gblɔe Mawu nu siwo katã toa ye gblɔe bena ne Mawu gblɔe be nu ya ye dza wɔa ye tutu ye wòawɔ eye wògblɔ be nu yeyewo mawɔ ebe magblɔ yeyewo eye mana miase hafi wòava dzɔ kafi wòava dzɔa aƒetɔa agblɔ nu yeyewo ɖe agbo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe magblɔ yeyewo eye mana miase hafi wòadzɔ eye esi miele kpɔ kpukpui yawoa miele ƒonu ƒom tso tanya yi ke le gblɔ bena nawɔ
nubabla mavoa pe viɖewo pe numetoto gbesiagbe. Nubabla mavoa pe viɖewo pe numeto wɔwɔ gbesiagbe. Yesu Kristo gbesigbe ye woku le atisoga ŋutia viɖewo dogo tso eme. Eya ŋuti enye nubabla mavɔ, nubabla mavɔ, nubabla yeye yike wɔ miawo miezu yeƒe dukɔ to yeƒe tenuvia dzi eye wogblɔ bena le esia ta enu yeyewo ye woagblɔ. Fifia ɖe egɔme ɖe enu yeyewoa egɔme ɖe Israel ƒe dukɔa wowɔ nu geɖe ƒe numetoto le Mose ƒe subɔsubɔdɔa me. Israelviwoa wokpɔ nu geɖewo le Yosua ƒe subɔsubɔdɔa me. Elia, Elisa, David kple nubabla xoxometɔwo ƒe nyagblɔɖilawo katã, nyagblɔɖilagãwo kple suetɔwo Israelviawoa wokpɔ nu geɖe le ame mawo ƒe subɔsubɔdɔ me, gake Mawu le gblɔ bena le nu yiwo katã miekpɔ megbe, nu yiwo katã miese megbe ɖe, ebe yegale nu yeyewo wɔ ge. Enu yeye ɖe le agbo me Mawu dza wɔ, nu yeye ɖe Mawu dza wɔ le wo ƒomea me, nu yeye ɖe Mawu dza wɔ le wo hamea me, eye ele gblɔ bena magblɔe eye miase hafi wòava dzɔ, ebe gbe sia gbe ƒe numetoto wɔwɔ le nubabla mavoa ƒe viɖewo me. Nawɔ nubabla mavoa ƒe viɖewo le gbe sia gbe ƒe ŋkeke me. Ɖoƒe gbãtɔa Kristo yike nye dzogoedzikpe na nubabla mavoa. Kristo nubabla mavoa ƒe dzogoedzikpe eye ɖoƒe velia ye nye gbedada blibo tso Kristo yike nye nubabla mavoa ƒe ebe hayahaya blibo, hayahaya yike de blibo, ede blibo hayahaya dɔyɔyɔ na wo luʋɔ, na wo gbɔgbɔ kpakple wo ŋutilã, na wo agbe, nu sia nu yike ku ɖe ŋutiwoa Yesu wɔ ɖe sia ɖe ena gbedada, ena hayahaya blibo yike nakpɔ tso Kristo yike nye nubabla mavɔ la gbɔ. Eye enutɔlia ye nye ɖokuitsɔtsɔ savɔ, leke wosuna miasi o, leke wogena ɖe asime na mi o, leke miente mienyenɛ bena Mawu ƒe nugbedodowo katã wova me le miaƒe agbe me, leke natem aka ɖe dzi bena Kalvari ƒe nunanawo katã la wosu ye si o, leke natem aka ɖe dzi bena ɖe le ƒe yiwo va le yi agbewo ƒe eyiyiwo katã mea natem akpɔ nunana, natem akpɔ gome le yeƒe nunanawo katã yike Mawu na wo la me o. Ele be natsɔ ɖokuiwo sa vɔ, ele be naxɔ edzi se, ele bena naxɔe se, ele na wo bena xɔse blibo nanɔ asiwo, xɔse maʋamaʋã le Mawu dzi, Mawu ƒe nugbedodowo dzi. Ɖoƒe tɔ̃lia ye nye ɖokuitsɔtsɔ savɔ kpakple dziɖoɖo ɖe nubabla mavoa ŋuti. Mina miakpɔ nu gbãtɔ, enu gbãtɔa ye nye Kristo nubabla mavoa ƒe dzogoedzikpe. Mina miakpɔ Yesaya ta blave vɔ enyi, Yesaya ta blave vɔ enyi, ye miakpɔ kpukpui wi adelia, egblɔ le kpukpui wi adelia me, eya ta ale Aƒetɔ Yehowa gblɔ esi, kpɔ ɖa meɖo kpe aɖe anyi ɖe Zion, ekpe ɖe meɖo anyi le Zion, kpe si wodo kpɔ dzogoe kpe xɔasi, dzogoe kpe xɔasi si like, ebe eya ma ame si xɔe se la masi o. Ema yike nye dzogoekpe ma manɔe me la ɖeɖekpɔkpɔ meli o. Eye Kristo ye nye dzogoekpe xɔasi mam, eye ele gblɔ be meɖoe anyi ɖe Zion, meɖo dzogoekpe anyi ɖe Zion si wodo kpɔ si nye dzogoekpe xɔasi, ame si ke xɔe dzi se la masi o, masi anɔ yi teƒe, anɔ yi gbedoɖaƒe, masi dzo le teƒe yi ke wo le kaka mawunya le o, masi dzo le teƒe yi ke wo le gblɔ mawunya le o, ne be ne xɔ se vavã eye ne nya agbe o, bena Mawu na nu sia nu to dzogoedzikpea dzi, gbã ɖeɖekpɔkpɔ gba kple dzɔdzɔenyenye su miasi to dzogoekpea dzi, ɖeɖekpɔkpɔ gba kple dzɔdzɔenyenye, eya ŋuti ne mekpɔ ɖeɖe oa, meka me yi ŋkume nenye o, ne le va dzogoekpe magbɔ, ne le va dzogoekpe magbɔ, ne le va dzogoedzikpe magbɔ, eye ne
dasi nu kata da de teƒe ma aƒetɔa ƒe ŋkumea ɖeɖekpɔkpɔ kpakple dzɔdzɔnyenye asɔasi o enu velia yenye dɔyɔyɔ kpakple lãmesese leke dɔyɔyɔ suna miasi o esɔ Kristo sɔna na mi eye to yeƒe kabiwo me miekpɔ dɔyɔyɔ kpakple lãmesese blibo meka dɔlélia o meka adika o meka abi alo dɔléle yi ke le ŋuti o Yesu yenye dzogoedzikpea dzogoekpe hena wo dɔyɔyɔ kpakple wo lãmese Yesu yenye dzogoedzikpe na wo kɔkɔenyenye kpakple dzadzenyenye aƒetɔa enye bena dziƒo ele kɔkɔe eye dɔlawo katã wole kɔkɔe eye Mawu ŋutɔ ele kɔkɔe eye evia enye Yesu Kristo yi ke le kɔkɔe ame sia ame yi ke ɖo la yi ɖe dziƒoa ele be kɔkɔenyenye kple dzadzenyenye na su esi kɔkɔenyenye ma manɔe mea ebe midzinutsifafa na amewo katã kpakple kɔkɔenyenye si ke manɔe mea la ame aɖeke makpɔ aƒetɔa o eye Yesu Kristo yenye dzogoekpe hena miaƒe kɔkɔenyenye abe ale yi ke woganye dzogoekpe na miaƒe dzadzewɔwɔ eye ne be le nuwu na yi ɖe dziƒoa ele nɔ bena ɖe nadzi Kristo Yesu Kristo yi ke awɔ bena mialike natso nyame kplikpa eye nagblɔ bena o dziƒo ya meɖo la de kokokokokoko eye mɔnu aɖeke meli be natem ato ayi dziƒoa negbe Yesu Kristo Yesu yenye mɔla kekeli la yi ke kplɔ mi sɔ yi ɖe kelili blibo ma me nyame tsotso blibo ma me Yesu yenye dzogoedzikpe na miaƒe nunanawo katã bena nasɔgbe na dziƒo ne ame geɖewo Yesu Kristo gblɔ na wo le Biblia bena ɖe misɔgbe eya nutsi misɔgbe eye Yesu Kristo yenye ame yi ke sute awɔ mi ne miasɔgbe Yesu ya wɔ be nasɔgbe Yesu Kristo eye la wɔ eye egblɔ bena ɖe eye nye gɔmeɖokpe xɔasi vavã yi ke wodo kpɔ eye to gɔmedzi dzogoekpe ma dzia xɔe dzi se ne le xɔe dzi se naɖo xɔse ɖe dzogoekpe ma dzi eye ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asi o eye dɔyɔ asɔ asi o kɔkɔenyenye asɔ asi o eye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe tidze tana me asɔ asi o egblɔ be nye le nu kafi bo miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe si le mia dzi va ge la ƒe nusẽ ebe nye la ne me yi dziƒo la maɖɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖe mia dzi Yesu Kristo yenye dzogoedzikpea nu sia nu yi ke miehiã nu sia nu yi ke dze na mia ne miego yi ɖe Mawu gbɔ le gbedodoɖa me Mawu etsɔ Kristo sɔna Yesu Kristo yi ke nye dzogoedzikpe yi ke wodo kpɔ Yesu Kristo yenye dzogoedzikpe xɔasia eye esi mieva egbɔ egbe la aƒetɔa aɖɔ kplua eye wòaɖɔ agbago le Yesu ƒe ŋkɔme eye sɔ ye dzi egblɔ bena ame si xɔe dzi si ebe Yesu yenye dzogoedzikpea mina miakpɔ Yesaya ta andre eye miakpɔ kpukpu 14 Yesaya egblɔe na mi le mɔnu vovovowo dzi sɔ ku ɖo Kristo ŋuti bena Yesu yenye dzogoedzikpea nubabla mavɔ yi ke aƒetɔa wɔ kpakple mi egblɔ na mi le Yesaya ƒe agbalẽ ta andre kpukpu 14 me egblɔ bena eya ta aƒetɔ la ŋutɔ ana dzesi mi aƒetɔ la ŋutɔ ana subɔsubɔ aɖeke matem agblɔ vɔ aƒetɔ Yehowa ŋutɔ eye la gblɔe eye edɔwɔƒe aɖeke alo naɖeke meli ala ame aɖeke atem agblɔ o vɔ aƒetɔ la ŋutɔ ana dzesi mi ebe kpɔɖa ɖetugbi afɔfu aƒetɔa ato nutsinya me eye nutsinya godo alo dzɔdzɔme ƒe nunya yiwo katã mienya elabena nu yiwo katã mienya le nutsinya me nu yiwo katã mienya le dzɔdzɔme ƒe nunya me la matem ana mi ɖeɖekpɔkpɔ yi ke akplɔ mi sɔ yi ɖe dziƒo eya ta aƒetɔ la ŋutɔ ana dzesi mi eye aƒetɔa awɔ nu to dzɔdzɔme ŋuti awɔ nu to dzɔdzɔme ƒe nunya ŋuti awɔ nu sɔ ku ɖe nu yiwo katã miese kpɔ ŋuti egblɔ be eya ta aƒetɔ la ŋutɔ ana dzesi mi kpɔɖa
detugbi afɔfu mime se nu nyamatɔgbe kpɔ kaka va na si me Kristo va o nyamatɔgbe me di kpɔ o kaka so ike agbetɔdzɔ kafi wa va dzi Yesu Kristo kafi ne Yesu Kristo na va to detugbi la ƒea dzia enumawo tɔgbe ɖeke matem ana ɖeɖe kpɔkpɔ nutsu aɖeke alo nyɔnu aɖeke alo dzɔdzɔmenu aɖeke alo dzɔdzɔme ƒe nunyala aɖeke naɖeke meli yi ke va do ŋkɔ na detugbi ƒe fufɔfɔ ya o eye aƒetɔ la egblɔe ebe ye ŋutɔ ya na mi dzesi ebe ya na mi dzogoedzikpe ya ebe de ye ŋutɔ ana mi enu yi ke womese kpɔ gbeɖe o wobena de dzidzi afɔfu to detugbi yi ke aƒetɔ la ŋutɔ ana mi dzesi kpɔɖa aƒetɔ la ŋutɔ ana mi dzesi detugbi afɔfu eye wòadi ŋutsuvi ana nukɔe be me ɖe ne gblɔe ma se Mawu li kpli mi eye miatɔ mi nya yeƒe mevava ne mieyi ɖe Mateo ƒe agbalẽ tagbã ye miexli tso kpukpui blavevɔ ɖekelia me le Mateo ƒe agbalẽ tagbã miexli tso kpukpui blavevɔ ɖekelia me egblɔ le afi ma bena adi ŋutsuvi eye nayɔ yeƒe ŋkɔ be Yesu nayɔ yeƒe ŋkɔ be aleke Yesu elabena eya la ɖe elabena eya la tuka elabena eya la tuka adrɔ aɖe yeƒe dukɔ tso woƒe nuvɔwo me Yesu ɖeka me hɔn koe miekpɔna ɖeɖe le Yesu ɖeka ƒe me koe natem akpɔ dɔyɔ blibo le Yesu ɖeka ƒe me koe natem akpɔ kɔkɔnyenye kpakple dzadzenyenye le Yesu ɖeka hɔn me koe miekpɔna ŋusẽ le gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe tsidetana me yi ke hena nyɔnyɔ vana nyɔnyɔ age ɖe luʋɔ me nyɔnyɔ age ɖe wò susu me nyɔnyɔ age ɖe wò ametsia me wò subɔsubɔ ha me yi ke me ne lea afi sia afi le teƒe sia teƒe nyɔnyɔ vavã yi ke akplɔ ame geɖewo sɔ va aƒetɔa gbɔa Yesu Kristo ɖeka ƒe yi ke nye dzogoedzikpe ame miatem akpɔ sia le ebe adi ŋutsuvi kafi ŋutsuvi ma yi ke nye Mawuvia ŋutsuvi ma yi ke nye Yesu Kristo kafi ne ŋutsuvi ma na va Emmanuel kafi ne wòava enu yiwo katã mienɔ mɔ kpɔm na mi matem aɖe vɔ afifia Yesu Kristo va ɖo vɔ mebe Yesu va ɖo vɔ eye Yesu Kristo wɔe be enu yi miawo ŋutɔ matem asu mia si oa esɔe na mi eye woayɔ yeƒe ŋkɔ be Yesu eye ala ɖe yeƒe dukɔ la tso woƒe nuvɔ me kpɔ kpukpui blavɔvelia egblɔ bena ke esia katã va me ke esia katã va me yeƒe efu detugbi la ƒe fɔfu esia katã va me o dzi Mawuvi tenuvi la esia katã va me bena bene woawu nya si aƒetɔ la gblɔ ɖi to nyagblɔɖi la dzi la nu bena kpɔ kpukpui blavɔtɔ̃lia kpɔɖa detugbi si menya ŋutsu o la le fu fɔ ge eye wòadi ŋutsuvi eye woayɔ yeƒe ŋkɔ be Emmanuel si gɔme enye Mawu li kpli mi azɔ Mawu atem anye mia fofo eye miatem anɔ kplikplikpli gbakpli elabena enye miatɔ elabena Yesu Kristo va ɖo vɔ Yesu yeƒe tenuvia va ɖo ale gbegbe bena wòawɔe be ame yiwo nye abosamvi ame yiwo nye abosamvi ŋutsu abosamvi nyɔnuwo katã etrɔ woƒe nɔnɔme etrɔ woƒe agbe eye azɔ wozu Mawu nusɔ katã to aƒe vi eye azɔ Mawu awɔe bena eya ava me to Emmanuel yi ke va Emmanuel ele teƒe ya eye nu yiwo katã ne hiã tso Mawu fofo la gbɔa azɔ game su na wo bena Mawu atsɔe na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me mina miakpɔ Yesaya ta blavevɔve Yesaya ta blavevɔve maxli tso kpukpui blavevɔvelia dzi Yesaya ta blavevɔve miakpɔ kpukpui blavevɔvelia egblɔ bena ebe David ƒe aƒe la ƒe safi metsɔ da ɖe yeƒe abɔta matsɔ David ƒe aƒe la ƒe safi aɖo abɔta nɛ aʋui eye ame aɖeke madoe o megblɔ amen gbagbe mo
de tepe mode ebe safia ano abotane safi lesi bena wa gede ma upe gbedo hola kata me wa gede ma upe nuna kata me safi ke awe bena gede agbe me safi ke awe bena gede agbe ma fome na gede agbe la gbososo me na gede agbe ma fome na gede ma upe agbe fafantola me Yesu enya meke vuna agboa don kona Yesu Kristo a ame yo don kona wo do me to de kea ame yo don kona ma agbe ma fo agbe pe agbososo agbe cho ma ugbo ame gbe to jojo me to matem awe Yesu yenye jogoji pe a Yesu yenye jogoji pe agbe ma fo alo nubabla ma fo ape jogoji pe eye klo na mi so ina de fo truvu mame eye eglobe ne duela amerike matem awi o ebe mevado akpena mawu bena Yesu vado de ne la fima Yesu vado Yesu vagbo eye mawu pe yayira pe agbososo asagba le agbome ebe ne ebuila amerike ma de eye ne eduela amerike ma wi minami akpesia le nyadede fia pe agbaletaton nyadede fia pe agbaletaton kuku Andrelia le nyadede fia pe agbaletaton kuku Andrelia apia eglonami bena eye ongun eye nglodede hamesi le Philadelphia la menyi be dola yikele chipono mo nyaya nglom do dafwa ameke le Philadelphia e gomede ele do wom le e Philadelphia nous quand tu as eu be dola elle a bena pastor mau nyagbon la nu fian la mau nyanyo kaka la nyagbon di la ano agbe abe dola kekle ne ano agbe ike ano agbe ike me dipopo de ke ayilele adeke nu voan de ke mano yepe agbe mo nu voan pe agbe nono adeke mano esio eye ayilele adeke kikia me pe ayilele adeke mano yepe agbe nchu enu manchi ole nu pomcho pastor manchi abe dola ene ameyo kata mya meyo kata koko Kristo le myame eye mie sona Kristo mie de na Kristo fiana amebubu pe agbela agbe matogbe ole be miano agbe ke nu fon melemo agbe ke dipopo ayilele adeke melemo agbe ke klena le amope nukume eye wo klena le amope nukume pastor mau nyanwe gbon la ele be yepe agbe na to fofo kenken sa le nusia nume le yepe ememe le gotape agbe nono le yepe pomeame le afisi afi le hameame mau bagbe pe hameame ele be mau pe pastor mau pe amesiamina na no agbe abe dola ene ale gbegbe be na amona agbe eye watem agbe be na nya be pastor ele no agbe abale ke ogbon na mau nya ene eye amere la agbe be na de mejibe ma no abe eya make ene mejibe ma no agbe abe nya be pastor abe Kristo pe tepe no la ene eye na no agbe ke dipopo ade ke melencho abe dola ene ne pastor atem le woma e go be nyicha matema we ne pastor ten le noma nyicha matema anoe mau pe amenu fefe ma anom nya dometo de sia de pe agbeji le Yesu pe nkome azon mule do de hamesi le Philadelphia la pe dola la bena amesi yenye kokweto kle nyatepeto ame yenye Kristo emalu amesi nye kokweto kle nyatepeto Kristo ema amesi si David pe safi le amesi vuna amerike metuna o amesi vuna ne vile jijime de pepe me ne vile tukwade me ne vile afisi afi amerike mele nutoma me amerike mele tukoma me amerike mele tepiade ike avatu fotru ike Yesu vu o eye wo globena ne etuila amerike matem awio Yesu ma yenye de lao Yesu ma yenye gadelao Yesu Kristo ma yenye jogojikpe na wo dede popo Yesu Kristo ma yenye wo doyo pe jogojikpe Yesu Kristo ma yenye wo kokko yenye pe jogojikpe Yesu Kristo yenye wo kelili ma pe jogojikpe Yesu Kristo ma yenye wo gbogbo kokko pe tije tape jogojikpe wo nuna na kata pe jogojikpe eye maunya
esia bena enu siawo kata de yike Mawu ana ameade le kixia pe akpadiri edo dzogbedigbe doda edo Yesu Kristo eye mi akpɔ Yesu Kristo eye mi ape agbe akpɔ yepe hian kata pe ndodo le Yesu pe nkɔme Yesu yenye wonu nana blibo ehia de kemele agbomo serope de kemele agbo nti agbo gbaja le pupu na o ele no ko be we ana to gbedako eye Mawu ato agbososo akore agbome yayira pe agbososo yayira mavo o yayira gotato o pome pe yayira o wo gbedotoro pe ndodo ava na ole Yesu pe nkome Yesu ele tepe ya le mia domefo Yesaya tasieke makle kpukpi adelia Yesaya tasieke makle kpukpi adelia ebe eye ebe ojivi nutuvi nami and they never partake of that thing because amedoli omekpo gomele nu ya mekpo o ela bena ame kata pe do amenbe amerika to ewenyu amegere pe nyi amenbe amerika to ewenyu eye ele globe enu iwo glo nam bena re ojivi nutuvi nami nenye wo de kakonye nu fon la de kape kele kiki ame Kristo la vale tawo nebe wo de kape konye amerika pe ikenye nu fon la le kiki ame Yesu avale tawo ebe ojivi nam wojivi nam eye wona vi nutuvim ne yepe didudu kpukpi atolia levegbeme ela bena wojivi nami eye wona nutuvimi didudu le abotane wo do ikene wona pe didudu agbe pe didudua ele abotana Yesu Kristo eye ma wodo sokudo enu ike na onto dokio pe agbenti aw e mala chaka va vanu igbomo wole anele so agbo pe tato na Yesu Kristo be na Yesu ne kplo ye pe agbe eye ne so agbo pe do pe so na Yesu Kristo a agbe o ade nuele Yesu Kristo pe nkome eye egbo na mi le kpupi adelia me be na nukunu Adam de la Mawu kan le to fofo mavo ye pe nkwema nya amedoguna be mekpodede eye owo na nu ike mejebe wawo owo na nu ike churo na mepe agbe owo na nu ike gena wo pe agbe gena de afokume oguna be na Yesu enye apeto na yo voa Yesu menye wo pe to podola o voa omeyi na Yesu gbo bio na nu Yesu Kristo adenu gleto Yesu Kristo nchi eye waka sengba ple Yesu Kristo abe o Yesu matem achomoya nuka ole na mbe mawo ne Yesu nye delao ne Yesu nye apeto ne Yesu nye ameke kona nutio ne Yesu Kristo yenye ameke dena chitano le gbogbokokome ne Yesu Kristo yenye agbo pe fia Yesu yenye agbo pe apeto de epo na todo na me abe o somoya abe o ponu ale no agbe ale Yesu Kristo Yesu ye apotono na o benare nelele hasoso ademia Yesu Kristo ye la we benare kpukpu ikene klele bibla me kpukpu ma agere agbome Mawu nuso katatoa nuselesi bena wa komianti bena wa lesinami eye wa tromnya pe agbe bubuye Yesu yenye fofo mavola yenye nuchifafa fia nuchifafa no na mnya pe jime nuchifafa no na mnya pe lupome nuchifafa no na mnya pe pomeme nuchifafa no na mnya pe hadolao ameyo mie wona dogba kple nuchifafa no na mi gba kple wo dome Yesu Kristo nuchifafa fia Yesu le asio ye nuchifafa me la asio ye jiwola no po esiayi ye nuchifafa de kede melemo fika nuchifafa fia de mie hia nuchifafa fia Yesu la du fia adikato de ke ma do adikakple Yesu la gbo mele Yesu penkome amen ya kpokpu Andrelia bena wana bena yepe fia zikbi ne yepe jidudu na keketa eye sedope manwena yepe nutifafa le David pe fiazikpiji kple yepe fiadupe me o. If somebody's life is disorderly,
ameɖe ƒe agbe tsaka eye matem anya leke wɔwɔ awɔ anɔ agbe alo wɔayi afi ɖe alo wɔagbɔ vɔ ne aƒetɔa gblɔ bena ɖe ne Kristo exɔ agbe wò aƒe ŋkɔ Yesu kpatsɛ ɖe agbe wò dzi blibo ɖe ye Yesu ye la fia wò mɔ Yesu akpatsɛ ɖe ƒomewoa dzi akpame ɖe akpatsɛ ɖe míaƒe hamea dzi míaƒe hame bliboa dzi ye Yesu Kristo ye la ɖu fia dzɔdzɔenyenye anɔ anyi dzɔdzɔenyenye tso azɔ sɔ yi ɖe mavɔ me Yehowa zebɔ de ƒe nuʋaʋã awɔ esia adegoe kafukafu na Mawu Yehowa la wɔe le agbo me Kristo fia la Kristo dzogokpe la Kristo awɔ esiawo katã dzi le mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me míeva ɖo mawunya ƒe ɖoƒe velia azɔ mawunya ƒe ɖoƒe velia ye nye gbedada hayahaya blibo tso Kristo nubabla mavɔ la gbɔ azɔ Kristoa menye be enye nubabla na Israel ɖeɖe ko o ne ɖe anye nenema la anye ne seɖoƒe liƒo le nuawo ŋuti mawunyagblɔla ɖewo wogblɔna bena nukunu ƒe hoenua eva yi omenya ontɔ omeyi nyati mavɔa omeku eme kpɔ obe nubabla mavɔ nubabla yi ke yɔna dɔa me nubabla yi ke wɔnɛ bena mienɔna lãmese mea enye nubabla mavɔ eye seɖoƒe mele si o eƒe yi ke me Yesu Kristo ku sɔ yi dziƒoa menɔ te ɖe afi ma o nubabla meku o nubabla metsi afi aɖe alo apostolo Yohanes ti ɖeɖe ko o odzo yi ɖe dziƒo eƒe ɖo va yi nubabla yi ke ɖena me nubabla yi ke yɔna dɔa me nubabla yi ke nana miekpɔna vovo blibo tso eyi ma me kaka va na egbe kaka va na esi me Yesu Kristo agatrɔ va nubabla mama akpɔtɔ anɔ dɔ wɔm me ne do wli gblɔ be amen mina miakpɔ Yesaya tabla nevɔvi eye maxlẽ kpukpui adelia nye Yehowa ebe nye Yehowa ye yɔwo le dzɔdzɔenyenye me mele wo alɔnu eye mekpɔ tawo ele akpɔ tawo me be Yehowa akpɔ tawo eye metsɔ wo wɔ nubabla ebe ye tsɔ nubabla Yesu wɔ nubabla na dukɔ la kple yeƒe kekeli na anyigbadzi dukɔwo kekeli na anyigbadzi dukɔwo ne se gɔmea Kristo ƒe nukunuwo geɖe esime wonɔ anyigbadzi ɖe ewɔe le Yudatɔwo dome mesɔ mɔ yi ɖe Yerusalem godo o vɔa kaka va na esime woklẽ ɖe atisoga ŋutia Yudatɔwo dome ɖeɖe koe wonɔ eye emegbe apostolowo wotsɔ dze gɔme tso Yerusalem Judea Samaria kaka sɔ ɖe anyigba ƒe seƒe ke vɔa womekpɔ ɖo anyigba ƒe Yerusalem ɖeɖe koe wonɔ vɔa Mawu ele gblɔ bena ɖe esi wòtsɔ Kristo sɔna ɖe menye be nubabla wònye na Yudatɔ ɖeɖe koe o eva na dukɔwo katã anyigbadzi dukɔwo katã dukɔ ɖewo lia womese sɔku ɖe Kristo ŋuti kpɔ o eye esime apostolo nɔ dɔ wɔm eye nuwua wova ku eye apostolo nyɔwo egbe mieva le teƒe ya Mawu ƒe nuwɔwɔwo katã ame sia ame azɔ nyanyuia eva ɖo mía gbɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nyanyuia azɔ va ɖo mía gbɔ dɔyɔyɔ ƒe nyanyuia azɔ eva ɖo mía gbɔ gaɖeɖe ƒe nyanyuia azɔ eva ɖo mía gbɔ elabena trɔ̃subɔlawo katã le dukɔ sia dukɔ me la míatem akpɔ dɔyɔ blibo to Kristo ma ke dzi Mawu nubabla mavɔa ƒe Mawu Yesaya tabla 3:1 Yesaya tabla 3:1 míaxlẽ tso kpukpui blavevɔ velia afi ya egblɔ na mi bena elabena Yehowa enye míaƒe ʋɔnudrɔ̃la Yehowa ye nye míaƒe
Avafia Yehowa yenye miape avafia Yehowa yenye miape fia eya ademi amen de kpokpo chona miape fia boy de kpokpo echona Kristo gbo eye Kristo yenye ameike enana de kpokpo eyenye ameike na nubabla kple nubabla pe video pipi blavevon nelia pipi blavevon nelia doa meto de ke maglobe yele dole o ejuka meto edanye yuda to edanye ton subola o edanye amesia meyike choye pe agbena Yesu Kristo amesia meyike Yesu na de popo amesia meyike Yesu Kristo va bena ya na vovo popo gbagble de popo ebe jua meto adeke maglobe yele dolem o nukanu ti o ela bena wo ameyo le jua mela wo wo pevo dadake amesio le eme chochoke gbakple doyoyo o zona eye chochoke atutu ogede haya doyoyo me eya nti wo gbobena wo cho vo dadake amesio le eme amecho wo cho wo penuvoke amesio wo cho wo pe jidada o soke ameyo cho wo penuvon dio kata wo poa o cho soke wo no cho nuvoke wa doyoyo pede nti obedu ameto adeke maglobe yele dolem o amen dene le dolema mebede le dolema ade dolele pe kpotwe de sia de yikele laomea ade okatajo egbe gohan ye wa wele Yesu pe nkome Egblɔ na mi le Yesaya pe egbale tabla tonvɔ atɔn Mark le kpukpui atɔnlia Yesaya tabla tonvɔ atɔn kpukpui enelia mi gblɔ na ame siwo ƒo dzi ɖele la be mi le dzi ɖe ƒo mi gblɔ na wo ele nya ɖe gblɔm na ame aɖe lo ebe yi eye nava yi ɖe wo enɔ nu ƒom na Yesaya le yi ma me ebe gblɔ na wo enɔ nu ƒom na apostolo yiwo va elabena wo va bena donc wedi esime Johannes eno kpɔkplɔ be eno nu ƒom na ebe gblɔ na Yesaya ebe ame yiwo katã dze Kristo yome ame yiwo katã xɔ Kristo dzi se ame yiwo katã tsɔ woƒe xɔse woƒe dzixɔse sɔ ɖo Kristo dzia egblɔ na mi bena de gblɔ na wo Yehowa ye dɔm be ma gblɔ nya ɖe na wo le ŋdi ya lo ebe gblɔ na wo megano anyigba kpɔm ne be le nya gblɔ na wo le megano wo fɔm o ne be ebe elabena enu yi me va be ma gblɔ na mia enu adza fa me le mia pe agbe me ye ebe gblɔ na wo mi gblɔ na ame siwo ƒo dzi ɖele la be mi le dzi ɖe ƒo lo mi gavɔn o megavɔn ku kpata o mele kuku ge do ŋkɔ na zãgbe wa o kpɔɖa mia Mawu ye nye si hlɔ̃biabia gbɔna Mawu pe teƒeɖoɖo eya ŋutɔ gbɔna ne wòaxɔ na mi eya ŋutɔ gbɔna ne wòaxɔ na mi ne woe me le nya ya gblɔ na kpɔm ɖa ne le fi ma ne lea me be ntsa me le kpɔ fifia Yehowa le gblɔ na be de Mawu ava eye wòaɖe o ebe ye ŋutɔ yava yaɖe o ɖeɖe kpɔkpɔa ele asitsɔƒe elabena Kristo ku le mía ta eye Kristo na nuwo katã vɔ kpɔ kpukpui atɔ̃lia ekema nuku agbãtɔwo ƒe nuku aʋu eye toku nɔwo ƒe to awaleke aʋu kpukpui adeliam egblɔ le kpukpui adelia me ekema xɔdrɔwo ati kpo abe zi ene amen eye aɖetututɔwo ƒe aɖe atso aseye elabena tɔŋɔ tso gbegbe eye tɔʋu tso tagba eye le kpukpui andrelia me egblɔ kpukpui andrelia bena egblɔ bena blezi azuta eye kuɖinyigba azu tsidzɔƒe amegaxiwo nɔƒe
afisi wotsɔ akɔɖola azu aplawo kple avawo. Kpukpunyilia egblɔ kpukpunyilia me. Amegbetɔ toƒe kple mɔtata anɔ afi ma si woayɔ be mɔtata kɔkɔe. Meɖe ne gblɔ be amen. Mɔtata kɔkɔe, mɔtata yi ke kplɔ ame sɔ yi ɖe Mawu ƒe dzigbɔ. Ye nye kɔkɔe nyenye ƒe mɔ. Emɔ yi ke kplɔna mi sɔ yina ɖe Mawu ƒe nunanawo katã me. Kalvari ƒe nunanawo katã to Kristo dzi. Enye kɔkɔe nyenye ƒe mɔ. Enye agbɔsɔsɔ ƒe mɔ. Enye mɔ yi ke kplɔna mi sɔ yina ɖe Mawu ƒe nunana ƒe agbɔsɔsɔ me. Ebe mɔtata ɖe anɔ afi ma. Mɔtata kɔkɔe. Woayɔe be mɔtata kɔkɔe. Ame makɔmakɔ aɖeke mazɔ edzi o. Ele bena miaƒe makɔmakɔ katã miafɔ kɔ ɖe agboa mɔnu kafi ne miale Mawu ƒe yayra ƒe mɔa kafi ne Mawu ƒe yayra wòava miaƒe agbe me. Ebe anye ame yiwo vɔ̃na Mawu tɔ eye kpukpui asiekelia me. Kpukpui asiekelia ebe dzata ɖeke manɔ afi ma o. Lã wɔadã ɖeke manɔ edzi lo alo woakpɔ le afi ma o. Eye ale ame siwo woɖe la woato edzi dzata wɔadã, dzata dzagbo, amegbetɔ ŋutsu kple nyɔnu yiwo dze agbo, wowɔna dã. Ebe yematɔe ke kpɔ gbe ɖo kaka ɖeko yaku aku ayi ɖe yɔdo me. Womakpɔe le mɔ ma dzi o. Eye ame yiwo wɔna nu vɔ̃, wɔna dze, wɔna kunya, ame mawo womakpɔ wo dometɔ aɖeke le mɔa dzi o. Gake ame siwo woɖe la woawoe azɔ mɔa dzi. Le kpukpui wolia egblɔ be Yehowa ƒe ame siwo woxɔ ple la atrɔ agbɔ eye woava Zion kple aseye tsotso. Eye dzidzɔ mavɔ anɔ woƒe tame. Vivisese kple dzidzɔ asu wo si eye nuxaxa kple hũɖeɖe abu ɖe wo. Nuxaxa kple hũɖeɖe abu ɖe wo. Eye Mawu ƒe dukɔa ne gblɔ be amen. Yesaya tabla 2:1 miaxle kpukpui gbãtɔ. Yesaya tabla 2:1 miaxle tso kpukpui gbãtɔa dzi. Egblɔ na mi be le kpukpui gbãtɔa egblɔ bena Aƒetɔ Yehowa ƒe gbɔgbɔ le dzinye. Denugble tso nya ya ŋuti. Yesaya gblɔ nya ɖi eƒe 900 kafi Kristo vava. Eye enya yi tutututu Yesu Kristo gblɔ. Enya tututu Yesu Kristo gblɔ. Asɔ ɖefia ta ɖo dzinu yi ke ŋuti wòva. Yesaya ŋlɔ nya ya da ɖi xoxoxoxo. Ɖekoe le abena ɖe. Ame aɖewo yi ke gblɔ bena enya ame ke ŋlɔna discours. Ewoe dzava yi xle discours ma. Ewoe ke dzava yi gblɔ nya ma. Efia ye dzava yi gblɔ nya. Fa eŋlɔla ya eli vɔ. Eŋlɔla ya eŋlɔ nenem ƒe nya da ɖe tutututu. Eye eŋlɔe le Mawu ƒe susunu, Mawu ƒe gbɔgbɔnu. Eye efia alo président alo dukplɔla ne ya va do ɖe dukɔa ƒe ŋkume koa enu yi ke ame ma ŋlɔ da ɖi xoxoxoa eye wòava xlẽ abena ɖe eye le eŋlɔm eye ŋlɔ ne awo Yesaya ŋlɔ nya ya sɔ da ɖi xoxoxo. Nyagblɔɖi la enia eŋlɔe da ɖi xoxoxo. Egblɔ bena Aƒetɔ Yehowa ƒe gbɔgbɔ le dzinye. Gbɔgbɔa yi ke nɔ Yesu dzia enɔ etsa dzi xoxo elabena ebe Aƒetɔ Yehowa ƒe gbɔgbɔ le dzinye. Elabena Yehowa si ami nam bena mahe du nyuie la ayi na ame siwo wote ɖe anyi. Eɖom ɖa bena mada gbe le ame siwo ƒe dzi gbã la nu. Maɖe gbefa ablɔɖe na gatɔwo ne woaɖe ga ame siwo wode gae. Efia va ɖo vɔ. Kristo va ɖo vɔ. Eye enuŋlɔla ya eŋlɔ nua sɔ da ɖe vɔ. Azɔ miakpɔ Luka ƒe agbalẽ ta ne. Maxle kpukpui 8. Luka ta ne. Kpukpui 8. Egblɔ bena Aƒetɔ Yehowa, Aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ le dzinye. Kristo ema. Ele xlẽ enu yiwo ŋlɔ sɔ ku ɖe eŋutia ema. Ebe enu sia nu yi ko ŋlɔ ku ɖe nu tsinye la
eɖo la feme, eɖo la feme, eɖo la wenu. Eye azɔ miaƒe Kristo va ɖo, miaƒe Ɖela va ɖo, miaƒe dɔyɔla va ɖo, eye enu yiwo ŋlɔ ku ɖe Kristo ŋutia azɔ eɖe dogo, eye wole gblɔ be aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ le dzinye, eye tsɔ ye dzi egblɔ bena le esi ta wosi ami nam ɖo bena magblɔ nyanyuie afia, magblɔ nyanyuia, magblɔ nyanyuia afia, enam dɔdeasi bena maɖe gbefa nyanyuia, bena magblɔ nya ɖi, bena nyanyuia mawɔ eƒe dɔ le dukɔwo dome. Edɔm ɖa bena mayɔ dɔ, edɔm bena mayɔ dɔ ame siwo ƒe dzi gbã, ne dziwo gbã egbe, edziwo gbã, eye ne lɔ ame ɖe, eye amea gbã dzi na wa. Yesu Kristo aɖɔ dzigbagba ma ɖo. Yesu Kristo ame yiwo katã dzo aƒetɔ akplɔ wo gbɔ va. Mebe aƒetɔ la akplɔ gbɔ va minya ame aɖe tso England eye wòzã foto nye sɔ ƒoƒu amewo eye wogblɔ nam bena mava ɖoɖoa me eye meyi ɖe ɖoɖoa me eye mawunyagblɔla egblɔ mawunya eye nya ɖeko menɔ anyi da ɖe koe bena nyitsa me kpɔ gome le bɔbɔa me abe aleke wotsa le nɔ anyi le kpɔ gome le me eye wotsa ne le to dzi le se nu yi ke le ye dzi. Eye esi Mawu ƒe amea gblɔ mawunya kaka gblɔ vɔ koa eɖe gbefa na amewo me be va ɖe kpa le to me na bena ɖe medzi be mayɔ bena naƒo nuƒo na amewo ne sɔgbea ne dzi be yaƒo na wa mebiam nya ɖeke so ɖe ko ɖe gbefa na amewo bena pastor KUMUYI ele mia dome eye ado gbe ɖe mia ta elilim ɖo enya dzedzinye le avo me ko eye tsatsa ɖeke tsa meli na mo ɖeko me tsitre wotsa ne ɖo dzi nenema wotsa le atsitre eye mexɔ nuƒomɔa ye wotsa na xɔ nuƒomɔa eye Mawu ƒe ŋusẽa aɖe zɔ to dziwo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye medo gbe ɖa gbe ma gbe medo gbe ɖa wotsa le dza do gbe ɖa eye amewo miedo gbe ɖa. Ne Peter do gbe ɖa woagblɔ Peter do gbe ɖa, ne Yohanes do gbe ɖa woagblɔ bena edo gbe ɖa, ne Filipo do gbe ɖa woagblɔ Filipo do gbe ɖa, ebe ya yedo gbe ɖa. Wotsa le ga ohoho nua ŋkɔ wo ɖe hã wotsa le gbedo ge ɖa ye Mawu ase wo gbedodo ɖa eye tsɔ ye dzi gbemagbea nukunu geɖewo dzɔ menyi be nukunu gbɔ me yina o eye ŋutsu ma yi ke sɔ fotoa etrɔ yi ɖe eɖe fotowo eye wòtrɔ sɔ yi ɖe England eye egblɔ bena ŋlɔ nu na ŋutsu ma bena ŋutsua neva eye me yi wo gbɔ le woƒe teƒe me fia nuwo sɔ ku ɖe gbɔgbɔa ŋuti me fia nuwo sɔ ku ɖe Mawu ƒe ŋusẽ ƒe zɔɖeɖe ŋuti ema me dza gblɔ na mi eye kaka miewoe nu ye ko me dzo yina koa ye ko pastor eva kpɔm elabena me ƒo na pastorwo ye ame sɔ ku ɖe gbɔgbɔ ƒe nunana ŋuti eye pastor agblɔ be o nate ma do gbe ɖa ɖe ta nya ebe gbedoɖa ɖe nu ka ta ma do gbe ɖa ɖe ta o ɖo ebe do gbe ɖa ɖe ta nye bena ma kpɔ srɔ̃ ma ɖe eye me le kpɔ ma menyi be ɖeka kpui tsa ye wònye o. Eye egbe be me de srɔ̃ nu ka dzɔ egblɔ nam bena ne ma gblɔ na o tututu ɖe edzinye gbã sɔ ku ɖe nyama ŋuti ebe gblɔ na ebe me yi kɔdzi me yi yo do ŋkpɔ ɖe wobe eʋu nya ɖe egble kekem eye ŋutilanye ƒe akpa ɖeke ŋutɔ me ganyɔ ade ame dzi o eye me sɔ ɖo ŋuti agbɔ va na srɔ̃nye me be o srɔ̃nye lɔlɔtɔ kpɔ nɔnɔme nya ɖa ye be ame kuku ye koa nyɔnu ya lɔ agba ye ko dzo dzigbagba ne fifia ele dzi srɔ̃ bubu eye me gblɔ bena ɖe nufiala srɔ̃ velia ya nye me xɔ ya dzi so agbenu le srɔ̃ ɖe gbɔ srɔ̃ gbɔ agava ɖe bubu ya nye me xɔ ya dzi so England me no nyama gblɔ na wo lo me to ne be srɔ̃ ma agatrɔ gbɔ va ebe o gbeɖe nyɔnu ma me dzesi lo ne ɖo nu ɖe be awɔa o ye ko wɔna edzo koa edzo ye eye me le gblɔ ne bena ɖe nye ya me le gblɔ na wo tso aƒetɔa gbɔ bena nyɔnu ma agatrɔ gbɔ va
eye megblɔ nɛ be mie le gbedo ge ɖa eye gbe mia do ɖa ye nye bena ɖe adisiame si adisiame ke le ʋua mea aƒetɔa ne ɖe tso eye sɔ ye dzia naga yi ɖe kɔdzi eye woagatrɔ va yi do kpɔ ke eye notrɔ do kpɔa woakpɔ bena adisiame aɖeke mele ʋua me o bena ne le lãmesẽ blibo me ebe yo eye nye menɔ te kpɔe be ne ɖo ŋtsi na ŋgbɔ kafi o lo elabena nye ya me ka ɖe dzi le dzime vɔ xoxo bena aƒetɔ la wɔe eye me be miado gbe ɖa eye me gblɔ be aƒetɔ wo ŋutɔ nenye o dzesi pastor yi ke le ŋkunye me le teƒe ya adisiame le yeƒe ʋu me disiame ma yi ke le wu ma ɖe tso eye wɔe be nenɔ lãmesẽ blibo me eye wòanɔ gami lãmesẽ me eye me gblɔ be amen eye nye menɔ te kpɔe be ne gblɔ be amen o be elabena yeƒe dzi gbã yeƒe amen a efa be amen eye mekpɔ amen ewo pe amena megblɔ amen ɖe te wo pe eye amen wa ahe yayra ve na le Yesu ƒe ŋkɔ me eye megblɔ be azɔ megadɔ nya kple mo trɔ yi ɖe kɔa dzi eye wonetrɔ do kpɔ eye ne wotrɔ do kpɔ vɔ ɖe megagblɔ nya ɖeke na srɔ̃ sɔku ɖe ŋtsi o lo o ya natrɔ wɔ kɔpi na ɖoŋtsia eye nasɔe ɖo ɖe srɔ̃ o eye nui megblɔ ne tututu ye wowɔ eye esi srɔ̃a ekpɔ dodokpɔa ƒe ɖoŋtsia ebe ekpɔ ya be o eya le teƒe o eya tsã le teƒe o eya ganyɔ ŋutɔ eya le teƒe tututu ye nyɔnua gblɔ bena tso o vivia nusɔ agbagbe na me ye kpɔa etsi te tɔ dzudzi elabena edzo sae elabena nusɔ ale ku ye ŋtsi wodzo le gbɔ fifia nusɔ agbagbe etrɔ egbalɔ eƒe agbawo elɔ katã egatrɔ gbɔ va mese nya ya o me be nyɔnua trɔ gbɔ va atsuƒea la leke nya me wɔ nya o elabena tsɔ hame yi ke kpe ma hame yi ke le England o kpem eƒe yi ke kplɔe ɖoa bena nufiafia yi ke miedze gɔme abena miayi edzi eyi ke me va ɖo afi ma me wu ma nyanu keke gbãtɔ eye me do kokoa nutsua ya va do nutsua be megakpɔdzo na ɖe li ma gblɔ na o ɖe le ɖo ŋku dzinye fifia me kpɔ eƒe ŋkume kaka me be o yovo midzo ɖi mia nɔnɔ kaka lo ebe nye pastor ma yi ke do go pe ke va ya me eye me gblɔ na be ne do gbe ɖa le tanye bena ma de srɔ̃ bubu eye ne to na bena ya do gbe ɖa le tanye bena ye srɔ̃ nya ne wòatrɔ gbɔ va eye azɔ ne gblɔ na bena ma yi ma va wɔ dodokpɔ bubu eyi ke le do gbe ɖa le tanye vɔ me va wɔe dzi le dzɔm ŋutɔ be ma sɔ srɔ̃ nya sɔ fia o lo aƒenɔ srɔ̃ nye lɔlɔtɔ ye ya lo eye wo ame vea wova eye edzigbagba Mawu de dzigbagba dzo amen ne Mawu ate ma wɔ ema na wo le kaka dzidzi pe zigbatɔ ema o dzesim ɖoma hi wo ya ne dzesim aƒe geɖewo nye si dzigbagba wa Mawu aɖɔe ɖo na wo egbe nuɖe kpekpe yi ke he dzigbagba ve na woa wo katã wo la dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe aƒetɔ la dɔm bena ma yɔdɔ ame siwo ƒe dzigbã eye bena ma ɖe gbefa ɖokuisi nɔnɔ na aboyomewo kple nukpɔkpɔ na nukuagbãtɔwo be ma na ame siwo le funyafunya wɔ mi la nanɔ wo ɖokuisi eye bena ma ɖe gbefa aƒetɔ la ƒe penyui le kpukui blavɔ ɖekelia eye wòde asi gbɔgblɔ me na wo bena egbe wowu ŋɔŋlɔ sia nu le miaƒe towo me egbe ye nye ŋɔŋlɔ kɔkɔe ƒe nuwu le miaƒe towo me ela ɖe aboyomewo woafo eye woayɔ dɔ dzigbagbawo eye aŋe kɔkuti sia kɔkuti yi ke abosãn da ɖe agbodza agbã wo dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me amen na o mieva ɖo ɖoƒe tɔ̃lia azɔ ɖoƒe tɔ̃lia ye nye ɖokui sɔsɔ savɔ kpakple dziɖoɖo ɖe nubabla mavɔa ŋuti
na do jide nubabla mavwanchi na so do ki safo blibo do ki so safo blibo na apetoa cho azonji kaka soyi isi meye nyakpo enukume kple nukume do ki so safo gbakple didodo de nubabla mavola nchi minami akpo Yesaya tabla nevovi Yesaya tabla nevovi makle kpupu nyilia Yesaya tabla nevovi minami akpo kpupu nyilia eglobe na nyenye Yehowa nkonye nye macho nye bubu na ametuto kple nye kafukafu na legbao o eye le kuku asiekelia me kuku asiekelia be kpoda gbadegbe nyawo vame gbadegbe nyawo vame nyaka gblɔmɔwo le to nyamame o enu gblɔmɔwo le aye nye si benade ye do Mose do da Egypte nyigba dzi eye ye gblɔ ne be ne gblɔ be dasi le nye dukɔ ŋtsi ne w'adzo Pharaoh gblɔ be nyemenya mawu katɔgbe o le Pharaoh ƒe akpadzia mawu ɖeke meli o le Pharaoh ƒe akpadzia be ame aɖeke meli yi ke atem aɖe gbe ne be ne dasi le kluviɔ ŋtsi ne w'adzo ebe Mose kple Aaron mi go ɖa le ŋkunye me nu sia ɖeke meli yi ke atem aɖe dukɔ ma le asinye mo vɔ mawu gblɔe vɔ bena dukɔ ma eɖo la dzo eye wòtsã ɖe ne dza do go le aboyo wa me eye mawu gblɔ be nya yiwo ye gblɔ xoxo la ova me eye azɔ miedzesi nutsinya ebe ne me kpɔ ʋua la mato mia ŋtsi ayi dukɔma odogo eye esi wodogo yina ova kpɔ putsia le nukɔ eye Pharaoh gblɔ be haha malewo medzafa lewo ahewo gbɔ va kluvi nyenye me eye Israelviwo kpɔ megbe domea wokpɔ bena Pharaoh ƒe aʋakɔa katã wogbɔna eye eto le miame kple ɖusi me eye woto afidzi nu kae miawɔ ne ɖe mieku tsi Egypte anyo wu gbe ɖe maku tsi Egypte o eye Mose tɔ gbedodo ɖa dzi eye mawu gblɔ be Mose do nuɖoɖoa le alɔme na woe eye nedzo va le gblɔ nam be magbasɔ nuɖoɖo bubu va sɔ atia na do ɖe ƒua dzi mebe ɖe nuɖoɖoa ele alɔme na wo lo Kristo ƒe nutsinya nese ye ƒe nugbedodo eye nenye be mawu mamatem ado kponu o eye Mose do atia ɖe ƒua dzi eye ƒua ma ɖe ve eye wozɔ eme abe aleke wotsã ne le ŋkɔ deme ene eye Pharaoh susui bena woƒe yeƒe aʋakɔa wosɔe be o mi lé wo vɔ mi klã wo ɖe teƒe ɖeka na ku tsi teƒe ɖeka esi ne ge ɖe ƒua mea eye wo ge ɖe ƒua mea woatsã wo ge ɖe ƒua me eye wosɔe bena yotsã yo la sui eye dziƒo gblɔ bena ɖe futɔwo katã ɖe alakpatɔwo yewo nye eye Mose trɔ do atia Mose do atia ɖe ƒua dzi eye Israelviwo katã wozɔ eme wo katã wotso ƒu dzia eye Pharaoh bena ɖe nyemana ta o meɖo la lé wo kokokokoko eye ne le se nyama ye futɔwo le gblɔ be nyemana ta gbe ɖe o malé koe matsi eyome koe kaka lé ahe gbɔ va eye ne dzo le vɔ nu ka ŋutie ne le vɔ ɖo o etia etoa yi ke ma mɔ na o eye ne ge ɖe me zɔ yina ɖe eti ma ke ɖe etɔ sisi ma ke ɖe ye la tu eɖokui ɖe wo dzi eye wo dometɔ ɖeke ma do le eme o eye Israelviwo wotso ƒua eye wova le dzi ha le ƒua godo afi ma eye Pharaoh gblɔ bena na ame ɖe se tame nenema egbe nu sese nenema tsi wo mea ye ŋutɔ ye be agbe ŋtsi yome tsim wole eye oma kpɔ teƒe aɖi ŋutɔ tsã kaka be woawɔ tsyɔ ne ŋutɔ tsã o wotsɔ wo de ta ƒua me eye ƒua tu ɖo wo wotsi me woku meyi mawu gbɔ o elabe gblɔ be medzesi mawu ma o etitre ɖe mawu ŋuti eho aʋa ɖe mawu ŋuti eye mawu ma ye gblɔ be nya yiwo ye gblɔ tsã la be wo katã wova me Yeriko ƒe glia emu vɔ eye Goliata wotso ta le nu vɔ eye futɔwo katã wotsrɔ̃ vɔ mawu gblɔ be nya yiwo katã ye gblɔ tsã va yi
le gbedegbe nkeke me abe ova me ebe azori akpa ike kpledoa le kpikpi asiekelia ebe nu maglo yeyo eye mana miase kafi wavajo mana miase kafi wavajo mana miase kafi wavajo fika nele ha mebe fika nelo ebe mana miase kafi wavajo owode yaira gbona gboji yaira yeye va gboji gadede yeye va gboji dede popo titre titi dede gadede blibo penu metoto yeye va gboji egbele Yesu penkome Yesaya tabla ne voton kpukui wi asiekelia ebe kpoda melenu yeye woge ebe kpoda melenu yeye woge gbede gbetowo apetoa ewo ovo egblo nyama ova mevo ebe melenu yeye woge elenu donda koko nye jesi oa nye jesi wa nyabiase wonyena o nye jesi oa nye jesi oa mana motata na va na do gbeji apeto aleluya ye hemva akbome Yesaya tabla de vove Yesaya tabla de vove mina mi akpo kukui velia kukui velia eglobena juko akpo wo jojo nyenye fiawo kata akpo wo nuti kokwe eye wayonu ko yeye wayonu ko yeye si Yehowa penu agblola na o nuko hoho ma megalasi o azan novinu tu novinyo nu la meseto ye nenye meganye dono o magayo be dono ko meganye apweno nu fon la o bo azan novi kokweto novinyo nu kokweto nu yeye nko yeye yike mawuwo le jiome le wo susume le wo lupome nu yeye yike mawuwo le wo pomeme meganye kono mama ye nenye vino ye nenye azan nu yo kata dila o swasio eye vi va wo pomeme le Yesu penkome ebe juko akpo wo jojo nyenye eye fia okata akpo wo nu ti kokwe eye wa yonu ko yeye si Yehowa penu agblola na wo Yehowa penu agblo nkoma ye wa yo na wo amen. Yesaya tabla devo ade minami akhle kpukui plave vo velia Yesaya tabla devo ade kpukui plave vo velia Yehowa be alesi jipo yeye kple anyigba yeye si woge mala ano anyi jipo yeye anyigba yeye si woge mala ano anyi lenukunye mela nenemake nyape pome kple nyape nuko ano anyi tegbe jipo yeye anyigba yeye kpukui bravo tonlia me eye wava va me ne jinu yeye sia jinu yeye kple jujogbe sia jujogbe dola nuti lao kata ava do gbeda lenukunyeme Yehowa ye gble eye nui apeto Yehowa gbloa hohoa eva mefo eye amebubu ava eye wakafu apeto eponu cho jipo yeye kple anyigba yeye nti azomia va nubabla yeye ame le Petro pe agbale velia taton makle chokpukui asiekelia ji Petro pe agbale velia taton kpukui asiekelia menye de apetola le wɔwɔ blewu le yepe nugbedodo ji wɔwɔ me abe alesi ame ado bune blewu wɔwɔ la ene o hafi egbo jidi blewu nami esi melon bena ame adeke na atron o ke bombena ame kata na trova jime toto gbola nu chi kpokukui wolia globena ke apetola pe penu keke ke apetola penu keke le vavage abe fiafito ene
in the night. It says in the week, Egblɔbe the heavens le of esime the sky dziƒowo shall ava yi pass kple away gbeɖeɖe. with a great noise, and Ke the elements gɔmedzenuwo shall melt la with bi fervent heat, and the eye earth woa shall lolo melt, le and the dzome dogs eye that anyigba are kple yeƒe therein dɔwɔwɔwo la afia keŋ. shall be burnt up. Then in verse Le 11, kuikui ɖekelia me it says in azɔ verse 11, see egblɔ kuikui ɖekelia me there azɔ esi that all woa these lolo things nu shall siawo be katã dissolved. ta la All the things people are running after, amassing, enu yiwo katã gathering ne up, le du building ƒum up, kplɔ all these eye things ne le shall be ƒoƒu le dissolved. ƒoƒu le What ƒoƒu manner wo katã of woa persons lolo ought ye to be? ke azɔ esi woa lolo nu siawo katã ta la Conversation and godliness. ame ka ƒomevi wole na mi be mianye le anyinɔnɔ kɔkɔe kple mɔ sosroɖa me kuikui velia eye mialala eye miadzi Mawu ƒe nukeke la ƒe vava vevie le esime woa lolo dziƒo le dzo me eye gɔmedzenuwo hã la lolo le dzoxɔxɔ gã me mahã. Shall melt with fervent heat. Verse 13. Kuikui tɔ̃lia In verse 13, kuikui tɔ̃lia let ke we miele dziƒo yeye kple nugbedo kple anyigba yeye and a new earth. siwo me dzɔdzɔenyenye anɔ la lalam le yeƒe nugbedodo la nu eye wogblɔ le Yesaya ƒe agbalẽa me ebe kpɔ ɖa mawɔ dziƒo yeye kple anyigba yeye eye azɔ Petro apostolo Petro enɔ gbɔgblɔ na mi bena enu yi ke wogblɔa ele eme va ge egblɔ azɔ bena ke míele dziƒo yeye kple anyigba yeye siwo me dzɔdzɔenyenye anɔ la lalam le yeƒe nugbedodo la nu le kpukui nelia me eya ta lɔlɔ̃tɔwo esi míele nu siawo lalam ŋuti la mido vevie bena woakpɔ mi le ŋutifafa me ɖimaƒomaƒo kple mokaka manɔnui le yeƒe ŋkume. Yeƒe nukeke ma esɔgbe dzava Yesu sɔgbe dzava vɔ eye ɖonko edzi Yesu ya wɔ be na sɔgbe to ɖeɖekpɔkpɔ me Yesu ye nya me ke awɔ na sɔgbe to kelili kplikpa me Yesu ye nya me ke awɔ be na sɔgbe to kɔkɔenyenye me Yesu ye nya me ke awɔ be na sɔgbe to gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe tsiɖetana me Yesu ye nye ame ke awɔ be na sɔgbe to nunana yiwo katã wòna mi to Kalvari ƒe atisoga me eye azɔ wogblɔ na mi bena ɖe nugbedodoa ele me va ge vɔ dziƒo yeye anyigba yeye eye nu yiwo katã wogblɔ sɔku ɖe míaƒe agbe ŋuti ebe wo katã wo sɔgbe vɔ nu ka ŋutie ma do gbe ɖa gblɔ be o aƒetɔ kpe ɖe nu tsinye bena nye ɖeɖekpɔkpɔ wòali ke eye wòade blibo nye kɔkɔenyenye wòanye kɔkɔenyenye vavã eye wòadze le amewo katã ƒe ŋkume eye be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽa nenɔ menye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽa nenɔ menye vavã bena nye manɔ anyigba dzi le teƒe ya anɔ fedze anɔ dze fefe sɔleme dede ƒe dze fefe me o mímenya kaka me kpɔkplɔ dzo ava me o mímenya kaka me dziƒo yeye ma kpakple anyigba yeye ma ava me vavɔ nu katã ŋutie míeva egbe o ye míele wɔ sɔleme dede tsɔtsi me yina tsɔtsi ye míele yi fefe wɔwɔ subɔsubɔ ƒe fefe wɔwɔ me Yehowa nu yiwo katã me hiã aƒetɔ ane vɔ ena ɖeɖekpɔkpɔ vɔ dɔyɔyɔa ene vɔ kɔkɔenyenya ene vɔ eye lãmesẽ blibo ene vɔ kɔkɔenyenye ewɔ yeƒe nunana vɔ eye aƒetɔa ƒe ŋusẽ bena míate ŋu anɔ agbe dzɔdzɔe ena nu mawo katã vɔ eye azɔ gbesɔsɔ blibo na dziƒo gbesɔsɔ na dziƒo yeye anyigba yeye enuwo katã le bena míasɔgbe nu katã mi magblɔ be o aƒetɔ meva nukuwo me eye meƒu nye dzi le nukuwo me bena nu sia nu yi ke le xe mɔ nam nu sia nu yi ke le xe mi ɖe megbe dome esime Kristo la va megbe nu ɖa le nu mawo katã gbɔ aƒetɔ tsɔ nu yiwo katã dzia tsɔwo nam wo amenuveve ƒe agbɔsɔsɔ bena masɔgbe le ŋkeke ma dzi medo gbe ɖa le tɔ be woya na sɔgbe nɔvi ŋutsu medo gbe ɖa le tɔ be na sɔgbe nɔvi nyɔnu vinye ŋutsu vinye nyɔnu medo gbe ɖa le tɔ be na sɔgbe le Yesu ƒe ŋkɔ me azɔ míado gbe ɖa ŋdza do gbe ɖa menyi bena ɖe midza menyi bena míasɔ nu ɖe sɔfia ame ɖe o lo menyi bena míate kame ada kɔ le aƒetɔa ƒe ŋkume o lo míeva abe Mawu yi ke nye dziƒo ƒe Mawu gbɔ ye míeva ye Mawu ele míakpɔm eye
edzibe ya kpɔbe na ɖe nyateƒe ɖe enu yi ke ye na ɖe ela su mía sia ne mía yi ɖe dziƒoa azɔ mía tsitre azɔ eye mía do gbe ɖa na aƒetɔa nyateƒe tɔ mía ke nu eye gbakple dzimetɔtrɔ ƒe susu mía do gbe ɖa nɛ eye aƒetɔa awɔe na le Yesu ƒe ŋkɔ me ke nu eye naƒo na aƒetɔa le gbedodoɖa me gblɔ na aƒetɔa be aƒetɔ menye be Yesu ye nye dzogoekpea menye be Yesu Kristo ye nye ɖela Yesu ye nye gɔmeɖokpe eye ne le dzi bena gɔmeɖokpe ma ne ɖu dzi na wo ɖeɖekpɔkpɔ nukɔ bubu aɖeke meli ko na le dziƒoa te si ke me wòle bena miato ne miakpɔ ɖeɖe o. Yesu ye nye nukɔ ɖeka pɛ ko yi ke dzi miate ma ato akpɔ ɖeɖekpɔkpɔ Yesu Kristo ɖeka me pɛ me koe wole. Yesu ye nye dzogoekpea ne le togo le teƒe ya ne se mɔnya kakakakakaka ko ye ne dzo ye me do go kple Yesu vava wa vi ɖeka le me na wo do gbe ɖa be aƒetɔ nye si le ŋkuwo me metsɔ nu vɔ̃ nyewo katã dzidada nyewo katã gbe nu ɖa le wo gbɔ nu yiwo katã koe axe mɔ na be nyema yi ɖe fiaɖuƒea mewa megbe nu le wo gbɔ megbe nu le wo gbɔ agbenɔnɔ ma yi ke nye nu ma me nam yiwo me wɔna vlavo nu kake wònya wo ŋutɔ ne nya do gbe ɖa be aƒetɔ me trɔ dzi me aƒetɔ me gbe nu ɖa le nu vɔ̃ yawo gbɔ aƒetɔ me le dzi nukuwo me nyemele dzi be nutsila ne kpatsɛ ɖe dzi o nyemele dzi be na ɖe abosam ƒe dɔwɔwɔwo ne va nɔ agbenye me da ɖe ye woanɔ ɖu dzi nye o aƒetɔ me ʋu nye dzi na o aƒetɔ me ʋu nye susu na o aƒetɔ me ʋu nye dzi nye agbe ƒe kɔna ɖe sia ɖe na o aƒetɔ tsɔ nu bɔ nyewo kem eye na ɖem eye na bena ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe kaka ɖe dzi ne ge ɖe dzinye me ke nu eye naƒo na aƒetɔa Yesu ewɔe vɔ bena ɖeɖekpɔkpɔa ele asitsɔƒe eye atsɔe na pipi la ne be ne le dzim kple dzi blibo ne le dzim tso dzime ebe ame yiwo katã ayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ la aƒetɔa ana o aƒetɔa atsɔe na o enye bena ne tsɔ ɖokuiwo sɔ nɛ enye bena ne le dzi yeƒe ŋuti kɔkɔe enye bena ɖe ame sia ame ke xɔ aƒetɔa dzi se eye ne le dzi ɖeɖekpɔkpɔ vavã ɖeɖekpɔkpɔ akonka ɖeɖekpɔkpɔ ŋutɔŋutɔŋutɔ nutete le Mawu si ne Mawu wate akpɔe le me bena ɖe ɖeɖekpɔkpɔ yi ke kplɔ ame dziƒoa ye dzim ne le bia aƒetɔa la kpɔta o ne hiã kɔkɔe nyenyea Yesu ye nye dzogoekpe dzogoedzikpe na miaƒe kɔkɔe nyenye gbakple miaƒe dzadze nyenye Yesu Kristo dzie natsu kɔkɔe nyenye ƒe agbewoa ɖo Yesu va eye wòɖe kɔkɔe nyenye ƒe agbe afia mi egblɔe na mi eye wònɔ agbe kɔkɔea le míaƒe ŋkume le anyigba dzi le teƒea kafi wòtrɔ dzo mele dzi be dzɔdzɔme yeye ma kɔkɔe nyenye ƒe dzɔdzɔme ma dzadze nyenye ƒe dzɔdzɔme ma ne ge ɖe dzi sia dzi me ebe woayra ame siwo dza le woƒe dzime elabena ame yiwo dza le woƒe dzime koe akpɔ aƒetɔa eye ke ne le to dzi se mɔwo nya yawo eye dzi ƒe kɔkɔe nyenye mesɔ asi o woe anye ame daheviwu le amegbetɔ katã dome do gbe ɖa na Mawu bena ɖe na be mawɔ numetotoa kɔkɔe nyenye ƒe numetoto yi ke akplɔm sɔ yi ɖe dziƒo sɔ kɔkɔe nyenye ƒe numetoto ma sɔ nam elabena ne mele ame aɖe si wɔ matem akpɔ Mawu o nam kpɔkpɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ kpɔkpɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ ebe nye ame le nyrɔ mi ɖe tsi me hena dzimetɔtrɔ gake ame aɖe le teƒe ya ekɔkɔ wum etri akɔ wum ekpɔ ŋusẽ wum eye ya la anyrɔ mi ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ gbakple edzo
gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzome egblɔ be ɖe kaka egblɔ nyama kaka va na esi me ye gbɔgbɔ kɔkɔea gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔa va wo dzi ebe hafi bom miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe si le mia dzi va gla ƒe ŋusẽ eye mianye nye ɖaseɖilawo le Yerusalem le Judea le Samaria katã eye va se ɖe anyigba pesepeke ɖe ne le kpɔ ye ŋu koa mate ma sɔ asiwo ne le ʋuŋku le nu kpɔm o ɖe ele be nato gbe ɖa ye egbe ye nato ɖa ye eye nagblɔ be aƒetɔ nye sie aƒetɔ nye sie aƒetɔ enu yiwo katã me ku ɖe wo ŋuti enu yiwo katã me le adzame ku ɖe wo ŋuti me gbe nu le wo gbɔ na wo Mawu ŋuti kɔkɔe ƒe Mawu eye natsɔ nu katã da ɖe vɔsamekpea dzi eye natsɔ ɖokuiwo sa vɔ blibo ɖokui sɔsɔ sa vɔ blibo xɔse vavãtɔ na sɔ asiwo be na gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe tsi ɖe ta na me na gbable o agbable agbe o eye nakpɔ Mawu ƒe amenuveve amenuveve yi ke asute na gbe o amenuveve blibo amenuveve yi ke agbã go ɖe dzi o bia aƒetɔ la eye aƒetɔ la awɔe eye ana míaƒe dɔyɔyɔ mi ana hayahaya ayɔ dɔ mi dɔyɔyɔ blibo nye kpɔ aƒetɔ Yesu ena enu yiwo katã dze na míaƒe lãmesẽ blibo me nɔnɔa ene ewɔ nuwo katã vɔ ewɔ wo katã da ɖi na míaƒe lãmesẽ blibo bena míanɔ lãmesẽ me bena míahaya yɔ aƒetɔa la eye nagblɔ aƒetɔ menye bena wo ya mele dzi bena manye dɔnɔ da ɖe akplibɔ da ɖe agbɔdzɔ da ɖe ati teƒe ɖeka da ɖe Yesu me wo tame ɖe ŋuti nye ma lo wo tame ɖoɖo ɖe ŋuti nye ye nyi be manɔ sese ɖe manɔ lãmesẽ me enye dɔle ye nye tame ɖoɖo yi ke ne ɖo ɖe ŋuti nye dɔlele ƒomevi ɖe kpekpe dɔlele ƒomevi ɖe kpekpe wo dro da ɖe dzi o nye gbɔdzɔgbɔdzɔ Yesu me tsɔe da ɖe dzi o nye dɔlelewo katã me droe da ɖe dzi o nye lãmegbegblẽwo katã me gblẽwo da ɖe dzi o nye vevesese le lãnyemewo katã Yesu me droe da ɖe dzi o Yesu wɛ ele be woe ŋutɔ nado gbea ɖa to xɔse me ale bena gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe sia ɖe nu sia nu yi ke wɔ be mele lãmesẽ blibo mo vevesese le afi ɖe vevesese tsa le afi ɖe vevesese ye ŋɖe le ɖuwo le me eye natsɔ wo katã to xɔse yi ke le ɖo le Mawu dzi eye naʋue me nadro wo katã da ɖe Yesu Kristo dzi eye Yesu Kristo ana wo lãmesẽ blibo hayahaya blibo asɔ asi o medzi be natsɔ ɖokuiwo sa vɔ na aƒetɔa blibo eye nagblɔ aƒetɔ nu yiwo katã le tsɔ na ma nye gbe nye nusese nye nukpɔkpɔ nye nunyawɔwo nutete yi ke le menye nye ɖoƒe nu siwo katã nena ma mazã wo hena wo ŋkɔ ƒe ŋutikɔkɔe elabena aƒetɔa gblɔ bena ye matsɔ yeƒe kafukafu yeƒe bubua ma gbakpla amegbetɔ aɖeke o aƒetɔ metsɔ ɖokuinye sa vɔ na o aƒetɔ mesɔ nu sia nu sa vɔ Yesu mesɔ nu sia nu sa vɔ na o Yesu asiwo me megblẽ nuwo katã ɖo metsɔ wo katã na o Yesu xɔ nu ɖe sia ɖe nu sia nu mexɔ Yesu mexɔ Jose Yesu masubɔ o Yesu maɖo to o Yesu wo aƒetɔ na ɖo toe nasɔ nu sia nu gblẽ ɖe yeƒe afɔte absolutely. I surrender unto him. mesɔ nuwo katã gblẽ ɖe yeƒe asi me eye esi nele wɔ ma Calvary nu yiwo katã Calvary na mi Calvary ƒe yayrawo katã Calvary ƒe nugbedodowo katã Calvary ƒe gbeƒãɖeɖewo katã Calvary ƒe nunanawo katã to Kristo dzi le Calvary wo katã woatsɔ wo na mi To our record. Don't dramatize before the Almighty God.
It's not a playmate. It's God. Mawu pe nkumea It's Creator. enye Mawu enye wɔla. The King of Kings. Mawu ye nye fiawo dzi fia. If you wouldn't dramatize foolishness, Megave no adaʋanuwo wɔm president before the le governor, fia matema ave ɖo fia gã ƒe ŋkume dukplɔla ƒe ŋkume ko ave nɔ aɖaʋa dzenu ƒe nu wɔm o. solemnly Vɔa le bɔbɔnyenye me lay everything natsɔ nuwo katã at the altar, ada ɖe vɔsamekpea dzi. sacrifice for God's glory. Mawu ƒe vɔsamekpea dzi hena ye ƒe ŋkɔ ŋuti kɔkɔe. If you happen to call yourself a minister, a pastor, a preacher, a bishop, and you play games and you are gambling before Ne le yɔ God, ɖokuiwo be nye pastor ye nye Mawu ƒe ame eye ne va le fefe wɔm le Mawu ƒe ŋkume ame xɔ edzi si o meka ŋkɔ yi ke le you asi o. call yourself a Le worker ɖokuiwo yɔm be dɔwɔla in the church, le hamea me. and you come to gamble Eye ne with va your Mawu ƒe soul ŋkume va le before the wɔ Lord at the fefe time gba of kple prayer, wò luʋɔ le you Mawu ƒe don't ŋkume le belong to gbedodoɖa God. ƒe yiya mexɔ Mawu dzi For si the o. coming of the Lord. Ele be nasɔ gbe na aƒetɔ ƒe vava. Ele be natsɔ nuwo katã da ɖe vɔsamekpea dzi. Nu sia nu yi ke le me o, nu sia nu yi ke ƒo xlã o, natsɔ nu sia nu yi ke le wò dzikpɔkpɔ tea, tsɔ wo sɔ da ɖe vɔsamekpea dzi, ɖokuisɔsɔ sa vɔ ƒe vɔsamekpea dzi. Le aƒetɔa ƒe ŋkume na gblɔ be aƒetɔ nye nye si. Xɔm. Eye nu sia nu yi ke menye, nu sia nu yi ke le asinya, metsɔ wo katã tsɔ na wo. Ema ye nye ame aɖe yi ke le dzi aƒetɔa yeƒe nɔnɔme ma. Telling, Blenɛ, turn away from evil. trɔ tso and nu turn vɔ̃ɖi to yo the me, Lord eye with all natrɔ your ɖe heart, aƒetɔ la ŋuti all kpakple your wò soul, dzi blibo, and all kple wò your luʋɔ mind. blibo, kple wò susu blibo. Aƒetɔ la tɔ ye nenye. That way. Nɔ zɔ̃ abe aƒetɔ la tɔ ene, nɔ agbe abe aƒetɔ la ƒe vi ene. In Jesus' Le Yesu ƒe name ŋkɔ we me miedo pray. gbe ɖa le. And the sincere, Eye consecrated, ɖokuisɔ submissive sa children vɔlawo, of God said, Mawu subɔla nyateƒetɔwo ne gblɔ be amen. Mina miado gbe ɖa kɔ asiwo yi dzi le teƒe yi ke ne le. Ne le dze dɔa, natem ada asi ɖe afi yi ke dɔlélia le. Elabena egbea, aƒetɔa gblɔ be mele nu yeye wɔ ge. Ebe mele nu yeye wɔ ge. shall ye not know Alo it? mi Shall ye menye not oa? experience it? Alo Shall ye mawɔ not yeƒe have numetoto it? oa? Shall ye not Alo mele obtain dzi it? be ne Yes, sue si it oa? will. That's Le why eƒe numetoto we're wɔ ge. praying now to Eya God ŋuti ye in miado heaven gbe ɖa na who Mawu le answers dziƒo. prayer. Mawu yi ke ɖona to And he will gbedodoɖawo answer eye prayer ase as we wò pray, gbedodoɖa, as we trust him, egbe yi as we ne believe to ɖa, in him, esi ne xɔ edzi as se, we esi ne consecrate ɖo dzi and ɖe we ŋuti, manifest eye ne sɔ wò confidence dzi sɔ ɖe in ŋuti, him, eye ne ɖo nu ɖe that ŋutia, answer will gbedodoɖa wò come aƒe to ɖo you ŋutia in ava na wò le Jesus' Yesu ƒe ŋkɔ me. Father, Fofo, in Jesus' le name, Yesu ƒe ŋkɔ me. we thank you and we Miede bless your akpe na wo name eye because mieyra wo you ŋkɔ. call us Elabena to ne yɔ mi real, sensible, hena kadede vavã, serious kadede consultation. And you nyateƒe me said, tɔ. as we Ye ne yɔ mi na, believe in you, eye ne every gblɔ be promise you have esi made, míexɔ you dziwo will sea, fulfill nugbe yiwo in katã ne our doa, lives. I pray, woakpɔ me Lord, vava le those who have míaƒe confessed their agbewo me. sins, they have turned Aƒetɔ away me do from gbe their ɖa be sins, ame and yiwo they ʋu want to woƒe be nu vɔ̃ me, free from eye every wotrɔ megbe do woƒe nu sin. vɔ̃wo, I eye pray, wodzi be woavo tso according nu to vɔ̃ your mɔ pe me tso nuwo promise, mea, forgive me them do in gbe ɖa Jesus' bena tsɔ woƒe nu name. vɔ̃wo ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Lord, you don't only Eye forgive, aƒetɔ you menye be set ɖeko ne us tsɔ ke na free. o, ne Free nana mi from all vovo, those chains míevo and na shackles tso of sin, kɔsɔkɔsɔwo, free nu vɔ̃ ƒe from every kɔsɔkɔsɔ, nu vɔ̃ ƒe bondage of kawo sin, katã me. free Míevo from na tso nu every vɔ̃ ƒe captivity bablawo of katã me, sin. nu vɔ̃ ƒe Set your kluvi nyenyewo people katã me. free Medo in gbe ɖa be tu ka Jesus' wò dukɔ le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. Lord, Eye any aƒetɔ, infirmity there, dɔléle sia any dɔléle ɖe le sickness afi there, ɖea, any vevesese kind ɖe le of afi bondage, ɖea, imprisonment there by the blabla devil, break the agamenɔnɔ yoke in ɖe every life. abosam de game ɖea, Destroy the gbã works of the kɔsɔkɔsɔwo devil in eye every life. nagblẽ abosam And ƒe Lord, I dɔwɔwɔ le pray agbe sia that agbe me. whatever the Aƒetɔ name me of do the gbe ɖa, sickness, meka whatever nukɔ the yi ke le name of dɔléle that me asi o, disease, meka whether it's nukɔ yi ke woyɔna na internal dɔléle or mɔ, it's eɖa external, nye le or lãme ya, infirmity, alo ele virus, ŋuti or gbalẽa disease, ŋuti Lord, ya, can this eye sickness, oh ele nye Lord, by dɔléle le mighty teƒe ma teƒe power, dzidzi ya. touch them Aƒetɔ me now
do gbe ɖa be to wò ŋusẽ gã la mea kasi wo ŋuti yɔdɔwo eye na ɖe dɔléle ma dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ mitsɔ míaƒe dziwo ɖo nukuwo me eye míedo gbe ɖa aƒetɔ bena nakɔ míaƒe dziwo ŋuti eye na le tsi na mí eye na ɖe gbegblẽ sia gbegblẽ ɖa le míaƒe dzi me eye ememe ƒe kɔ gbegblẽ ɖa na ɖe tso eye nasɔ wò ŋuti kɔkɔe wò dɔmenyɔnyɔ eye nu yiwo katã ne wɔ le Calvary ƒe atisoga ŋutia wo katã ne dze le edzi sia dzi agbe sia agbe me kɔ wò dukɔ ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ me eye aƒetɔ me do gbe ɖa bena kɔkɔenyenye ma yi ke ne mele ame aɖe si wo makpɔ oa aƒetɔ wɔ mí kɔkɔetɔwo ale bena mí ma nye tsɔtsiyilawo mí ma nye sɔlemedelawo mí ma nye subɔla gotatɔwo ɖeɖe ko o alo mí ma nye subɔlawo dzesi ɖeɖe ko o vɔ aƒetɔ me do gbe ɖa be kɔkɔenyenye vavã yi ke nye dzi ƒe kɔkɔenyenye yi ke klɔna ame ƒe dzi ŋuti yi ke wɔnɛ bena míenɔna gbesɔsɔ bena míasɔ gbe na Mawu kɔkɔetɔa Mawu bliboa eye míakpɔ Mawu ma le ŋkeke mamlɛa dzia aƒetɔ wɔ kɔkɔenyenye ma ƒe dɔ le mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye me do gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ yi ke wɔnɛ bena nyɔnyɔ vavã gena ɖe míaƒe agbe me le afi sia afi eye ame sia ame gbugbɔ gaɖona te eye dukɔ yiwo bu le teƒe sia teƒe le afi sia afi eye esi me ye nu yiwo katã Calvary na wova me le míaƒe agbe me eye míete yina mo gbɔ ye míete mene gbakple ame bubuwo me do gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ ma amlima ƒe ŋusẽ ma ŋusẽ gãtɔ ma ŋusẽ ma yi ke wɔna nukunuwo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ yi ke hona towo dzona tsɔe na mí le Yesu ƒe ŋkɔ me. eye aƒetɔ me do gbe ɖa bena ame yiwo katã xɔ Mawu ƒe nyanyua Mawu ƒe amenuvevea Mawu ƒe ŋusẽa aƒetɔ me do gbe ɖa bena ɖe na lé mí ɖe wò yayrawo me kaka yi ɖe ŋkeke mamlɛa dzi elabena Mawu ƒe nya egblɔ bena míanye nublanuitɔwo ƒe nublanuitɔ nenye be agbea me koe míelala Kristo le ne be agbea me koe míekpɔ mɔ na Kristo le míele kpɔ mɔ na nudzedzi la me koe míele dzi ga míele dzi axexe sia me nuwo ɖeɖe koe vɔa Kristo mí me va kpɔ Kristo le ŋutikɔkɔ me le ŋkeke mamlɛa dzi wa míanye nublanuitɔ ƒe nublanuitɔ eye ŋuti aƒetɔ mí le do gbe ɖa bena nadzra mí ɖo na kpɔkplɔdzo ƒe nukekea le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ dzra mí ɖo hena dziƒo yiyi le Yesu ƒe ŋkɔ me eye nudzɔmanɔmanɔ fefewɔwɔ le ame ƒe agbe me hadzedze sia hadzedze fefewɔwɔ sia fefewɔwɔ míedo gbe ɖa bena naɖewo katã dzo naklɔwo katã ɖa le míaƒe agbe me eye wɔ bena míanɔ mo xexi eye míanɔ nudzɔ le míaƒe kristotɔ ƒe agbenɔnɔa ŋuti eye míakpɔ Yesu le ŋkeke mamlɛa dzi akpe na wo aƒetɔ elabena le ɖo to mí le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le eye Mawu ƒe dukɔa ne gblɔ be amen akpe Mawu ne yra mi.